Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'dah. Alhamdulillah atas kehadiran kita semua, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita mudah-mudahan sehat semua ya, insyaallah, amin rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk saja kepada tadarus kita sekarang, yaitu juz yang ke-10 ya, surat Al-Anfal itu ayat 41. Kepada giliran pertama kita silahkan, itu mandirkan sendiri ya, nanti minta izin maghrib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsah wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Bil'udwatil dunya wa hum bil'udwatil quswa warrakbu asfala minkum walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amra walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika man halaka an bayyinatin wa ya man hayya an bayyinah wa inna Allaha lasami'un alim. إذ يريكهمullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam innahu alimun bizatis sudur. Wa idh yurikumuhum idhil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim
في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Terima kasih Mbak Deben. Ambo tadi sekarang ada Mandoneti yang udah alhamdulillah kembali. Jadi silakan Mandoneti bisa menjadi memantau pengajian ini ya. Oke ya. Sekarang Ambo membaca, silakan udah Asbi yang membaca. Setelah itu Mandoneti silakan memimpin acara ini ya. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan udah Asbi membaca dulu. Halaman berapa, Bunda? Halaman 183 sekarang. 183. Ya, Mande Tati. Ya. Lanjut, Mande. Lanjut, Bung Asbi. 183, Bunda? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Lanjut, Mande Tati ya. Oke. Bismillah. Dzalika bi annallaha lam yakum ghairan ni'matan an'amaha
أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Hatta lagi. Ya Bu. Wa yuridu an yahda'uka fa inna hasbaqallah wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfa'ta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim
ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا Halalan bukan halalan thayyibah. فكلوا مما غنمتم حلالا Halal. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Lanjut Ibu Desmi Roza ya. Pak Ibu Supeni mengantar anak katanya. Oke. Dulu. Desmi Roza. Ya. Ya. Ayuhan Nabi qul liman fi aydikum minal asra inni ya'lamillahu fi qulubikum ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir wallahu ghafurur rahim wa in yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qablu fa'amkana minhum wallahu alimun hakim innal ladhina amanu wa jahadu bi amwalihim
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولياء بعض والذين آمنوا ولم يحاجروا ما لكم من ولايتهم من يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا الذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين وإذا انسلخ الأشهر الهرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأخره حتى يسمع كلام الله Kalam Allah. وآخره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Lanjut, siapa lagi? Ada ibu yang baru tadi, Bu. Yang nomor 8 siapa teh? Bu Tadi Supeni. keluar ya. Ya, keluar. 9 lagi nak. Samirah ya, Samirah ya. Samirah Padang. Baik Ibunda, saya baru masuk enggak apa. Jadi lanjut ini di ayat selanjutnya, Bun. Mohon bimbingannya. Bu Deswita. Baik. Surat apa ya, Bun? Maaf, Assalamualaikum, saya baru masuk. Surat saya apa? juga baru bisa ya. Al-Taubah. Oh, At-Taubah. Iya, Surat berapa ya? 188. Halaman 188, Bunda. Ayat Ya. Ayat 7 lagi. Ayat 7 ya. Surat 9, Bun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih wa in Ayat keberapa? Ayat keberapa, Bun? Ayat ke-7. Ayat Oh, ke-7. Ingat. Wa inda rasuli illal ladina ahadtum indal masjidil haram wa mastaqamu lakum fasataqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin kaifa fa Kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dimmah yuraduna Hilang nih. Kelempar ya. Iya.
Udah lanjut aja yang lain lah. Tadi Ibu Deswita yang kelempar ya? Hah? Ibu Gimana Pak Samira ya, Samira yang kelempar ya. Ini masih Bu Samira kelempar. Bagaimana mau dilanjutkan? Nomor 10, silakan Emprah Bapak atau Ibu ya, Emprah Handayani. Silakan. Iya Bunda, Assalamualaikum. Ini Bang saya Ade. telat masuk. Langsung Nanti aja, kita- langsung aja. Langsung. Sekarang ayat apa? Ayat, Berapa Hatta? Langsung aja kita. Ayat 9 ya? 9. Surat At-Taubah ayat 9. Iya. Surat At-Taubah ayat 9 ya. Iya. Kalau ada yang ada giliran satu lagi aja saya, habis itu saya. Ibu aja. Ibu Deswita. Oh iya, saya mulai dari ayat 9 aja ya. Ya, Ya, silakan. nanti Silakan habis, dibuka. habis ini saya ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا Bu, ada pesan dari radio, mohon dibuka kameranya. Oh ya, iya. Bunda. Oh ya, maaf. Saya tadi belum selesai. Maaf, udah ini gilirannya udah. لا Oh لا gitu ya. يرقبون في Silakan. مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Udah. Kan maaf ya Ibu, apa tadi terlempar ya. Jadi kita sambung aja dengan yang membaca berikutnya. Silakan kembali ke nomor 1 lagi ya. 12. Mandeben lagi ya. Ya. Nomor 12 siapa? Mandesari. Minda. Masih ada Minda. Ada Minda. Ya silakan. Minda teman saya. Oke, Minda. Silakan Minda Sari. Bu Minda Sari. Masih di mute. Bu Minda masih Masih di mute. mute. Tolong buka kameranya juga ya. Ya. Ayat keberapa lagi? Lanjut. Ke 10. Taubah ayat 14. 14. Oh, 14. Ya. Ayat 14. Qatilu ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ibu, kalau kita baca Uban nggak usah surat bismillah. At-Taubah kita nggak pakai bismillah ya. A'udzubillah aja. Oh ya. Ya, maaf. Boleh lanjut aja. Atau Langsung diulang? aja. Ya. Qatiluhum yu'adzibuhum
Yu'adzibhum. qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaiza qulubihim wa Ulang lagi, Minda. Ulang. wa Ulang yud dari wayu. wa yudhib ghaiza qulubihim Ulang lagi. Ulang lagi. Zonya pendek. Zonya pendek. wa yudhib ghaiza qulubihim wa yatubullahu ala man yasha'u wallahu alimun hakim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu allazi allazina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih walal mu'minina walijatan walal mu'minina walijatan wallahu khabirum bima ta'malun. Maka nalil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajid masa ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholawata wa Ulang, Minda. ya wal yaumil apa? Wa'aka, dari wa'aka. No. Silakan. Wal yaumil akhir wa aqamas sholawata wa ataz zakata. Ulang lagi. Ya. Wal yaumil akhir wa aqamas sholawata wa So tidak panjang, Bu. So tidak panjang. Berapa? Wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Minda, ya? Minda, mohon. Uanya itu enggak dibaca. Oh. Sholata wa ataz zakata. Ya. Wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah
Fa'asa ulaika Tidak panjang. Ula jana. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ulang dari ayya. Ayyakun. Ayyakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal haji. Hanya panjang. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah Nanya nggak panjang. Oh iya. La yastawuna indallah Ulang lagi. La yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Ulang Minda. Ya. Ulang lagi dari wa anfusihim. Ya. Kalau disuruh ulang itu berarti ada yang salah ya, tapi karena kita ini udah tahu di ini aja sendiri, cari kesalahan sendiri gitu. Iya, ya, Okay. makasih. Dari apa tadi? Dari wa anfusihim. Anfusihim. The last ya. terakhir. Wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Tidak panjang. Tidak panjang. A'zamu. A'zamu. Wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Wa tidak panjang. Tidak panjang. Wa ula, ya. U-nya tidak dipanjangkan. Wa ulaika humul ya. Wa ulaika humul faizun. Mohon maaf, ada permintaan dari radio. Siapa yang membaca, tolong dibuka kameranya. Itu pesan dari radio agar tertib, agar terlihat nanti siapa yang membacanya. Terima kasih. Ya, bagaimana ini? Saya lanjut atau sudah? Sudah selesai. Ya, terima kasih. Saya baru tadi belajar. Nggak apa-apa ya, sama-sama. Lanjut Mandeben lagi nak. Balik ada yang belum ada yang belum baca. Ada yang masih belum. Oh ya, Tuti awal alawiyah. Saya belum Bunda. Silakan lanjut. Saya baru masuk
Boleh nggak? Oke, kita langsung aja ya. Kalau Berapa? masuk jangan terlalu banyak ini antara baca Quran. Silakan nomor 10. Nomor 10 saya Kak Bunda. Empra. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ini sekarang halaman berapa? Maaf telat, Mas. 189. Oh ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubasyširuhum rabbuhum bir. Ya, memang ya. Memang itu. Saya. Betul ya 21. Betul Bunda? Ya, betul 21. itu. Ya, sebentar ini kan terakhir wa ulaika humul faizun ya. Iya. Ya, lanjut. Berarti 21 sekarang ya. Ya, lanjut. 90 jadinya. Yubasyširuhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Khalidina fiha abada. Innallaha indahu ajrun adim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humud dhalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun nikataraftumuha wa nijaratun tahshawna kasadaha. Itu ulang lagi tadi kedengarannya wanija. Itu watija. Watija. Ya. Dari wa amwalun niktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah. Ulang lagi Ibu. Ulang lagi dari fi itu. Fi sabilihi fatarabbasu. Ulang lagi Ibu. Ulang lagi. Kalau disuruh ulang berarti ada yang salah, perhatikan bacaannya. Karena kita udah tahu, jadi bukan tidak tahu salahnya ya. Perhatikan hati-hati. Fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Wa yauma Maaf Ibu, itu ada lam alif yang kecil gitu. Jadi tidak boleh berhenti gitu. Ya Bunda. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain. Idza a'jabatkum. Sama Ibu, itu ada lam alif juga kalau di Quran saya. Wa yauma Hunainin a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'aw wa daqat alaikumul ardu bima rahubat summa walaitum mudbirin.
Summa anjalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anjalahu. Maaf saya ulangi. Wa alal mu'minina wa anjala junudan lam tarauha. Wa balladina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Maaf sebentar Ibu ya. Ya. Bisa baca zai. Wa anzala itu bukan wa anjala. Bisa baca zai, za. Wa anzai ya. Iya. Wa dzalika Enggak apa-apa, cuman zai itu bukan ja gitu ya. Kalau ada di Jawa, zai itu ja, za. Sorry. Wadzalika jazaa'ul kafirin. Summa yatubullahu. Sudah Ibu. Sudah Ibu, selesai. Ya, baik. Sadaqallahul azim. Allahumma berquran. Yuk, siapa lagi? Siapa gilirannya Ibu Tati? Ibu Della Swan nomor 14 silahkan. Saya, terima kasih Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu ya Bu. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih min fadlihi insya' innallaha alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma harramallah wa rasulahu wala yadinuna dinal Warasuluhu. Oh ya, salah. Ulang ya Bu. Ya. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim
yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masiha ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Sadaqallahul azim. Mohon maaf tadi Ibu Erni Yunus belum sempat Ya, membaca ya. Silakan ya Ibu belum. Erni. Ya, silakan ilmu. Maaf Assalamualaikum tadi telat. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad din. Ulang Ibu, wadini, ulang lagi. Oh ya, Wadinil. wadinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi na asyara syahran fi kitabillah
fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum wala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kama tuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innan Cukup, nasi Ibu, cukup 1 halaman, Ibu. subhanakallahumma rabbana wa astaghfirullahaladzim. Sepertinya sudah semua kedapat bagian ya. Kembali lagi ke nomor 1, Mandeben. Maaf Undineti, Mandineti, karena mungkin Mandineti baru masuk lagi, jadi agak sedikit kurang menyimak ya. Jadi saya ikut nyambung gitu. Tapi saya serahkan setelah ini ke Ibu Neti kembali sebagai moderator. Mande Tati aja dulu, Mande Tati. Oh ya, silakan. Kalau begitu Mandeben silakan. Ya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi allazina kafaru yuhillunahu aman wa ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu Imam Maris yang baru hadir ya. Setelah itu boleh disambung dengan Uda Asbi. Tolong Mohon maaf, Bun Mande, ayat berapa ya? Surat apa, halaman ayat 100, berapa? surat At-Taubah ayat 37 halaman 193. Ayat 41, maaf. Oh, 41 sekarang? Oh, sorry ya, udah No, selesai. 48, right? Tadi kan Mandeben terakhir ayat 40. 41, Bun. Sekarang 41. 41, sorry ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udatan alaihimus syuqqah. Wa sayahlifuna billahi lawis tata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. La yasta'zinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin.
wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'zinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat wal yawmil akhiri wartabat qulubuhum fahum fi rabbihim Fi raibihim. Qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallah bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Law kharaju fikum madza law kharaju fikum mazadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fiikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Allah. Allahumma rahmah bil Quran. Silakan selanjutnya Uda Asbi. Uda Asbi ada? Oke, silakan. Buka tidak dong. ada lanjutnya dari tadi. Oh, oke. Laqad ibtaghu fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta. Dulunya tidak panjang, Mande. Oh ya. Wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq. Hatta Munya panjang. La umur. Oke. Min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq. Hatta ja'al haqq wa zahara amrullahi wa hum karihun. Wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. In tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu
يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل Fa-nya tidak panjang, Mande. ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تبرسون بنا إلا إحدى الحسنتين ونحن نربص بكم أن ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم Ulang lagi dari awal tadi. أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقون إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya selanjutnya siapa? Ibu Tati. Ya Pak Hatta. Ini maaf ya, saya mungkin sebentar lagi keluar. Saya silakan diteruskan oleh Madam Neti karena baterai saya hampir habis. Saya isi dulu ya. Mohon maaf. Baik, Mbak Tati. Ya, salam ya, saya Bu Neti ya. فلا تغزبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات
أو ولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Oke, selanjutnya Ibu Rismi Roza ya. Ya, Bu Des, Bu. Mungkin karena masih setengah halaman aja tinggal lagi ya, masih setengah halaman karena tinggal 3 halaman lagi. Oh ya. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqquhu in kanu mu'allaha lahu fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Ulang Ibu. Walain ya. Dari mana, Mande? Kuli. Bima boleh atau kuli aja. Kuli. Tulis tahzi. Dari Yahzaru.
kulis tahzi'u. Bima fi boleh. Bima fi qulubihim kulistah. Bima fi qulubihim Harus stop. kulistahzi'un. Okay, it's okay. Inna Allaha mukhrijum ma tahzarun. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Saya lagi nak setengah halaman ya. Masih setengah halaman. Udah setengah halaman itu. Saya lanjutkan ya. Siapa lagi saya ya? Monggo. Ya. La ta'taziru qad kuru. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Inna fu'an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولهم عذاب مقيم. Lanjut yang ke-8 siapa ya? Silakan Ibu Emprah ya. Yang ke-10 lagi ya. Tak ada Bu Emprah Handayani. Lanjutkan Ibu Deswita. Ya. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthar amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladhi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud
qaumi Nuhin wa Ibu, tolong itu ada lam alif di Samuda itu, jadi nggak boleh berhenti. Gimana? Ulang dari wa'adin. Di Samuda Wa'adin. itu ada lam alif kecil. Iya, saya tadi mengulangnya dari qaumi Nuhin. Oh ya, boleh. Tapi tidak boleh berhenti pada lam alif. Oh, tidak boleh. Oh ya. Makasih. Wa 'adin wa samud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat. Atatuhum rusuluhum bil bayinat. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Silakan berikutnya Ibu Erni Yunus ada? Ada Bu. Bu Mindas. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakini thayyibah wa masakini thayyibatan fi Masakina. Masakin. Oh, ya. Min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin ibatan fi jannati adnin wa ridwanum minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Ya ayyuhan nabiyyu Udah Bu, setengah halaman saja karena kita masih ada yang apa ya. Sila lanjutkan tadi Bu Mindasari belum ya terlewat. Bu Mindasari silakan. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yakhlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima yanal. No. Kalau berhenti nggak boleh yanal di sana. Wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu
فضله Hu-nya فإن panjang, 2 alif. oh. إلا أن أغناهم الله ورسوله من Hu-nya فضله. panjang. Apanya? Hu-nya panjang. Oh, Rasul. Rasuluhu. Oh ya. Iya, hu-nya panjang. Illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Li-nya Fa in panjang. Fadlih. 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 Boleh dari wa rasuluhu. Diulang. Boleh. Wa rasuluhu min fadlih. Fa in yatubu yaku khairan lahum. Oh, khairan, rarnya panjang. Ku-nya tidak panjang. Oh. Fa iyatubu yaku khairan lahum wa in yatawallau wa iyatawal apa? Ulang dari Wa fa'in itu, Bunda. ya. Fa'in yatubu. Fa iyatubu yaku khairan. Ulang lagi. Tu-nya panjang. Yang panjang, Bu. Tu-nya panjang juga. Tubu. Iyatubu yaku khairan lahum wa in yatawallau yu'adzibhumullah wa in yatawallau yu'adzibhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min wali wala D-nya nggak panjang. Iya, tidak panjang. wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir wa minhum. Udah Ibu, Minda udah. Bapak Ya, sampai Setengah 7 halaman. Hah? sampai 75 nggak apa-apa. Go ahead. Katanya silakan 1 ayat lagi. Siapa? Saya? Iya masih Ibu, 1 ayat lagi. Oh ya. 75. Wa minhum man adallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Oke, lanjutkan. Siapa tadi yang belum? Tadi Bu apa ya? Bu Dela. Saya, Bu. Saya belum. Ibu M ada ya? Ya, saya Bunda. Ya, tadi Saya belum ya. ya terlihat kan ya? Ya, Silakan tadi, Empra. ya. Silakan Ya. Mbak Empra. 77 sekarang ya. 76. 76. Falamma atahum min fadlihi yahilu bihi wa tawallu. Bahilu. Falamma atahum min fadlihi yahilu bihi. Bahilu bukan ya. Bahilu. Falamma atahum min fadlihi bahilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum bifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima ahlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun.
Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Allah panjang. Ya. Gimana Bunda? Ulang dari wa Anallahu anallah. Wa Coba diulang. anallah Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Allah. Itu dua Allah. harakat. Alamul. Alif. Wa annallaha 'allamul ghuyub. Allah. Si pendek. Allah itu dua harakat tuh Bu. Alamu. Wa annallaha 'allamul ghuyub. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum Sahirallahu minhum walahum adabun alim. Istaghfir lahum Sudah setengah halaman kita. Lanjut berikutnya siapa lagi? Bu Dela sudah tadi? Bu Dela Sun? Belum. Silakan. Saya. Ya. Ayat 80. Ya, Bunda. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama asyaddu harra law kanu yafqahun falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Lanjut Ibu Imarianis lagi ya. Iya baik, ya Bu. Silakan. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا
falan tuqatilu ma'i aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'zanaka aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'zanaka ulul qawli minhum wa qalu zarna nakum ma'al qaidin. Net itu apa, Bu Ada Bu Neti? Suherti. Ya. Ada Bu Suherti juga. Ada Tapi Ibu itu Suherti itu. Bu ya, silakan. Suherti, silakan Iya, baca. Ya. Assalamualaikum. Boleh saya baca, Bunda? Saya baru masuk ini nih. Kau baru tahu. Oh ya, Nggak apa-apa. tidak baca. Ya boleh Mau baca. Ya, maksud saya boleh gitu loh. Ya boleh. Soleh, Iya, silakan iya, lagi dipersilakan iya, ini Ibu. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Disuruh Ibu buka foto kamera itu. buka kamera Ibu. Ya, disuruh buka Ke-mute. kamera. Disuruh host buka kamera, Bunda. Iya, Bu. Sudah. Mbak Andi, saya lanjut ya. Wajah. Saya ulang ayat 89. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Zalikal fawzul azim. وجاء المؤذرون من الأقراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا استغفر الله العظيم
وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Makasih Masih Bunda. ada. Kita lanjut aja lah Ibu Suharti ya. Oh, Terakhir iya. nih. Lanjut sampai ليس selesai. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai kita satu juz 10. Mohon baca, siapa yang bisa baca? Ibu Amaris, Ibu Amaris, Ya. Amaris yang Ya. membaca. Yang lainnya silakan ditutup mic-nya. Kita bisa mengikutinya dengan ditutup mic-nya. Silakan Ibu Amaris membaca doa Khatamil Quran. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa aqrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya sebelum kita tutup ya, mungkin ada sedikit pesan ini aja kita umumkan. Yang pertama, untuk Maaf, dalam Bunda kita Neti. ya, Mungkin kita bikin dulu, mungkin kita tulis dulu, nanti kita umumkan di chatting dan di grup. ya. Atau Baik.
Baik, ya jadi mande-mande ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita udah selesai 1 juz 10. Semoga kita ayat-ayat yang kita baca ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Kita hadiahkan untuk keluarga kita yang udah mendahului kita, terutama ibu bapak mertua, kakak, saudara yang telah mendahului kita. Dan juga pada teman-teman kerabat kita yang telah mendahului kita. Mohon maaf dari saya, jadi saya baru mulai bergabung. Sebelumnya saya ada kegiatan mulai dari, ya mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini, baru hari ini bisa bergabung. Baiklah. Boleh nanya Bunda? Mau nanya juga. Ya. Boleh nggak nanya? Ini hari Silakan. apa aja Bun? Sabtu pagi ini Bun, Sabtu jam 7. Setiap Sabtu. Ya, setiap Sabtu jam 7 pagi untuk Indonesia. Tentu aja untuk tempat lain menyesuaikan gitu. Kalau tempat Mandepen ini udah jam 9 malam nih, jam 7 8 malam ini. Tempat Mandetati ini jam 3 pagi. Jadi kita seluruh dunia, tapi kita patokan waktunya jam 7 di kita 7 pagi tiap hari Sabtu. Jusnya berurutan ya Bunda. Ya, jadi siapa yang dulu masuk itu nomor 1, lanjut nomor 2 dan seterusnya. Jadi minggu depan kita masuk juz 11. Ya, per juz. Setiapnya juz ya. Juz 11 minggu depan. Ya. Ya, 11. 1 juz per minggu gitu. Terima kasih ya Bun. Semuanya. Bisa Mohon nggak ya, masuk? Maaf, kalau bisa masuk grup ini, jadi kalau ada pengumuman, ada pelajaran bisa dapat bersama itu. Ini ada grupnya grup apa, Bun? tadarus. Nah Grup itu oke. Diumumkan nanti di radio, anggota radio enggak? Ya, kebetulan ini kegiatan kita ini direkam radio, jadi buka kameranya kita ketika mengaji itu. Iya. Itu. Jadi posisinya juga supaya agak lebih seimbang, jangan terlampau ke pinggir atau ke kiri ke kanan gitu. Itu saja. Kemudian kalau ada yang ragu lihat di chat ya Mande-Mande, kalau ada yang mau ditanyakan di chat aja karena kita lanjut aja tadarus ini diusahakan sedikit mungkin bicara hal-hal yang lain, maksudnya komentar dan lain-lain gitu. Semoga kita semua tunggu dulu, ya. izin bertanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru hadir, dan saya ingin bertanya dari mana mendapatkan undangan ini supaya nanti kemudian hari kita bisa juga mengundang kembali karena wajah-wajah baru yang saya lihat, alhamdulillah. Ya. Saya juga pas lagi dibuka tadi, ada itu akhirnya saya ikut aja. Dari grup Azharinya Bu Undadati ya. Oke. Oke, kalau begitu kita bisa Tapi di materi bukan yang di kelompok, bukan di angkatan. Bunda mau nanya, kalau masuk grup itu tadarus itu di mana grupnya? Apa diundang aja yang ada hadir di sini sekarang? Ya, mungkin tolong dikirim aja nomornya. Nomornya tulis di chat aja. Kirim kemana? Di chat aja tulis. Kali baru kan Bunda? Oh gitu. Linknya ya begini aja, mungkin bisa dikirim ke saya Tati. Saya juga ada di AZH, nanti saya undang di grup itu di tadarus. Tulisannya di sini, tulisannya atau di link di chat aja. Oh boleh ditulis di chat Berarti aja sekarang telepon ya? nomornya. Iya, tapi sekarang. Bu Hasbi juga bisa. Kayak Bu Hasbi bisa juga. Kalau begitu kita bikinlah sedikit sekarang ini ya. Ibu-ibu maaf terlalu banyak kami bicara. Ambo tambahlah seketek ya. Nggak apa-apa. Mungkin ibu-ibu yang belum masuk itu, yang mau ikut itu, ya nggak tahu ya.